laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. صفة قراءته صلى الله عليه وسلم. hande ko jangeten ɗo ko mbaadi jande makko nden kanko nelaɗo ko honno jangirayno woni ko jande makko nden ka julde woni ko o jangayno haranaka nder julde. o wi wa kanat qira'atuhu madda, jande makko nden kanko nelaɗo wonino ko pooɗande. yaqifu inda kulli ayatin, kala aya ka lanni ɗon o daroto. wa yamuddu biha sawtahu, o pooɗira on aya ɗon hito makko ngon. kanko ko ni o jangirayno kanko nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. jande makko nden ko pooɗande, wona hawjande mer wona hadar. wodi qira'a hadariya, qira'a mujawwada. aya ka gasi wo o darata ɗon, o tokkinirta ayaji ɗiɗi. so gayni aya on o pooɗaymo, on anndi ko ɓuri heewde kon ayaje ɗen ko ɗe gasirta ko imma hara maddu, no woodi hara alif no yeeso majji. masalan wadhariyati dharwa ma hara ko maddu aridu lissukun. alhamdulillahi rabbil alamin. tawa harf mad no woodi ado harf lannir mo aya on lanniri on ko ɗum waɗi o pooɗay. intaha kalamu ibnil qayyim, haala ibnul qayyim kanko ɗo lanni. ma yustahabbu asna alqira'ati, ko yiɗa kon e hakkunde jande nden, tumbere jande nden ko honɗum yiɗa waɗugol ɗon. yusannu asna alqira'ati, no sunnina hakkunde jande, tahsinu sawti, moƴƴingol hito ngon, wa tasyinuhu, e cuɗugol hito ngon, labingol ngo, fotinango, cuɗango. fa fil hadith, ari e maako nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi sallah sallam gal, wonde nelaɗo meɗen o maaki, zayyinu aswatakum bil qur'an, cuɗire hitoji mon ɗin alqur'ana on. mana nde o janga alqur'ana on yo taw hara hitoji mon ɗin no laba, no cuɗi, no foti. ɓe gandi ibnul qayyim ka zadul ma'ad, fayda ko ɗon sakkitiɗe jangude ko ɗum o wonno yewtude ɗon. o yewtuɗon moƴƴi noon fi hakkunde hadisaji holluɗi wonde yimɓe ɓen yo cuɗir hitoji mum ɗin alqur'an e ko yimɓe goo no janggita alqur'an no waɗa alhan, wawa gimi. wa qala nal maki fayin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, laysa minna man lam yataghanna bil qur'an. jeeyaka e amen menen julɓe ɓen mo ñuncorali alqur'an, yataghanna yimirgol alqur'an on, mo yimirali alqur'an ara e namenen. yimirgol alqur'ana ngol ko fotingol hito mum ngol. ɗon anndi yimowo ko yo leeɗu, o fotina, o pooɗa nokkeeli goo, o towna wonde, o jolna wonde, o urkina wonde, o sewna wonde. ka yette so ɓen kamɓe landete ɗum ka iɗen alqur'an o ka sa janggay no laba ka gerda ɓatto noon a wawi, so tawi wa aali wa gimɗi, tawa wa gimi dey kono yo taw hara no foti.
ko waɗi sa jangi alquran tawi a ñuncaki a pooɗali a townali a jolnali war far wasa tawi ko goɗɗo wonde a ñaɗande aray labaka aray fotali wa qala sallllahu alayhi wa sallam inna ahsana annasi sawtan bilquran wa ma kitabti wonde ko ɓuri moƴƴude yimɓen fof hito ko alquran alladi ko on ida sami'tumuhu si on nanimo himo janga hasibtumuhu yakhsha Allah on sikkaymo wonde mo hulde Allah moɗo hasiba on hasikkugol on fellitaymo on wattidaymo e wonɓe hulde Allah ɓen e nder jande mum nden wa qala ma adina allahu li shay'in allahu duginali e hunde ma adina wona ko o duginani li nabiyin wonande annabijo hasani assawti moƴƴuɗo hito yataganna bil qur'an himo ñuncora alqur'an emo yimira alqur'an ɗiɗo hadisaji fof no holli fof ko ɗi mana gooto ko ɗi tindini ko wonde alqur'ana on koyen cuɗirmo hitoji men ɗin koyen janngu har no laba no foti qala an-nawawiyu imamu nawawi maki yusannu no sunninana li kulli man qara'a fi salati aw gayriha kala o jannguɗo e nder julde ma harana e nder julde ida marra bi ayati rahmati so o rewi aya ka yurmede woni an yas'ala allah nde o torto allah ta'ala o towi min fadli e ɓural allah janngowo woni ko e nder julde o woni e janngude alqur'an woni ko ni ɗum woni janngirde alqur'an si o rewi aya ka fi yurmede wowla wonde allah ko yurmeteɗo yo deƴƴitu taw ɗon o toro allah yo allah okkormo ɓural mum ngal wa ida marra bi ayati adabi si on tigi rewi aya fi lette ka yewtete an yastaida bihi min annari on tigi molor allah kadi yiite ngen aw min al adab ma o moloro allah lette wo lette aw min alcharri ma o moolo allah bone wo bone aw min almakruhi ma o moolo allah kala ko añini aw yaqul ma o inna allahumma inni as'aluka al'afiya allah mi torike ma kisal daɗal woni yaafiye aafiya ɓuttu wongol ɗi jang aw nahwi dhalika ma ko nandi e mum wa ida marra bi ayati tanzihin lillahi so o rewi aya ka allah wona e laɓɓinere senine subhanahu wa ta'ala sena e woɗanimo o toowi nazaha allah o senina allah fa qala wa inna subhanahu wa ta'ala wa inna subhanallah ta'ala allah aw ma wa inna tabaraka allahu rabbul alamin aw ma wa inna jallat عظمة ربنا جلت قدرة الله جلت قدرة الله e ko wayte wano noon si tawi on tigi rewi aayeje tindinoje laaɓugol allah e senagol mo e teddugol mo yo wi jallat qudratuhu jallat azamatuhu aw nahwi dhalika ma ko nandi e ɗum ɗo وروينا عن حذيفة بن اليمان نفلك أودو رضي الله عنه قال أوي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بجوردي أن لادو جمارغو فافتتح البقرة أودي سورة بقرة كيرانني بايدو فقلت مني كبرندان يركع عند المئة سوهيوتو ayat wattuɗo temedere so timmini ayaje temedere ɗon gata ɗon waɗay ruku o feƴƴata ɗon suma mada o hewi toon tun o feƴƴi kadi waɗi vitesse aya temedere darde wotere o hewti kadi o feƴƴi o
فقلت وي مكبرنا ميجي يصلي بها في ركعتين نقص وجول لنقول فودر لوتر فمضى دونك دو في فقلت وي مكميجو يركع بها ودر نقول ركوع ثم افتتح آل عمران وأودي كده فوت كده سورة آل عمران فقرأها وجنجل ثم افتتح النساء أودي كده فين سورة النساء فقرأها وجنجل يقرأ مترسلا وجنغارك وداسل ترسل ورقل دوي فود يقول دوي على رسلك تقول على رسلك ودوي على رسلك waɗugol doy tarassala waɗugol doy ñentagol ida marra bi ayati tasbihin sabbaha so rewi aya ka subbihinagol woni o subbinano allah subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanalladhi to jangga non to wiya subhanallah subhanallah وإذا مر بسؤال سأل سوري آية كفي ترقل الله وني ترى الله وإذا مر بتعوذ تعوذ روي كدي آية تندين مولا قل الله ومولا الله سوفي رواه مسلم دنيا دجمع متانيناك كسل بداني نبوي دار لواتر دي تورتيجي نعم دي كدي وني طوال بود جوت من بقرة آل عمران نساء الله المستعان الله يتنقامل ويبرد ميدا قال أصحابنا ووي وندي بأمن بيوي هم بيويدون قال إمام النووي إني قال أصحابنا دمو بأمن بيوي أرى كم بيوفاني نعم Shafi'i yankoɓe mumtaz imamu nawawi ko Shafi'i ka deftere honde anduɗon nde imamu nawawi walli fi riyadu salihin go e honde الأذكار كتاب الأذكار للإمام النووي أربعين النووية المجموع شرح المهذب هونde kadi سكتم شرح إمام مسلم ممتاز جدا هونde kadi de do buri dulde kamenga jogi rawdatu talibin deftere lullude rawdatu talibin نعم آداب حملة القرآن ممتاز jogi ɓuri defte capanɗe nayi ɓuri defte capannayi ɓurde e fof kadi ko rekode ko muulaɗe hewre ngullama ko ɗan juutana e seeɗa si kaw timmina ɗum capanɗe joyi timminaade o wii immoɓe amen ɓe wii yustahabu hada ɗum ɗo no yiɗa wa tasbihu assu'al ko ɗum won toon wa tasbihu assu'al يستحب هذا يعني التسبيح والسؤال هذا هو الصحيح هنا يستحب هنا ممتاز يستحب هنا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها وللإمام والمأموم والمنفرد ويدو يستحب هنا نريد التسبيح سبه نقول والسؤال اترقل الله والاستعاذة امولا قول هم بدون يدنا للقارئ وندو جانغو دي في صلاة اندر جلده وغيرها اكونا اندر جلده وللإمام ونكو المامي والمأموم ماكو باو باو جو ستاي المامي هيوتي ka subhinete o subhinaki ɓaawo ɓaawo jom hata subhino kono ko doyi yo sowni to si tawi almami on rewi e ayat ka allah ɓangini wonde ko yen toromo wa qala rabbukum udinu astajib lakum masalan on tigi toro si almami on toriki ene moƴƴi yo ɓaawo ɓaɓe kan toro si tawi almami on toraki on ɓaawo ɓaɓe kan yo toro
ko noon ko aya moolagol si almami moolaki ɓaawo ɓaawo ɓen kan yo moolo kono noon ko yoɓe sowni to o wi li annahu du'a'un sabu ɗum ɗo ko toragol fastawaw fihi ɓe foti ɓe fopp ɗon almami on ɓaawo ɓaawo jon juulowo kañum tum feere on katta amin wona ammingol noon wano woniri ka ammingol si tawi fatiha janngama wiyama almami wi wala dallin almami wiya amin ɓaawo ɓaawo ɓen kadi wiya hon ɗum wiya amin juulowo kañum tum feere so inni wala dallin o wiya hon ɗum o wiya amin idan amina on almami almaɗo juulowo kañum tum feere ɓe fof ɓe innayi amin awa ko noon kadi ko wiya ɗo ko ko gootum wa yustahabbu li kulli man qara'a o wi no yiɗana wonande kala jannguɗo ka allah wi to o aya ɗo alaysa allahu bi ahkami lhakimin so jangginɗo ene allah wonaali ko kanko ɓuri wawde ñaawde ñaawoɓɓen fof an yagol nde wiyata bala wa ana ala dhalika min alshahidin wa ida qara'ati o janngoyi alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta qala bala ashhadu wa ida qara fabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun qala amantu billah wa ida qala سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى ويقول هذا في الصلاة وغيرها هم جوغيدون تمام المنة ما أرى نودي تمام المنة نعم no ɓe sappi kono ɓe wowlaali ko on o wii min mi yejji tun defterande nden kañum no waɗa taaligat tamamul minna ɗi no winda nawde makko wigol tum undur tamamul minna e ɗo ko wi undur tamamul minna mi o sitta o samanin jooni noon en annda kono o wi toon ko ɗum ɗo no asara on ko no selli ka sella hato ñine dartugol inchallah andi tomi yontere hannde hara mi darani en idan ɗiɗo kanko koni o yiri kanko imamu nawawi wonde si on ti ari tawi o daroyke ka allah landi sina kanko watta hunde kaari si wona hunde kaari ko ni woniri oɗon jande nden ko ɗon hatti yo on tigi jaabo ɓay aya mo o sakkiti janngude on ko landal yo jaabo ɗo ka ñuncagol alqur'an haala ɗuuɗu kana nder toon leeɗugol haa wa'awa si tawi ko yimugol on tigi woni ɗum noon tawaka toon alhaanuuji sifa min siyen ɓen no warrata noon ñamakala ɓe naa ɗum no ndewiya kono ko yon tigi pooɗu o urkina nokkeeli goo o sewna nokkeeli goo o ñuncoo nokkeeli goo ka haysum no anndiɗen noon qira atiji wonaɗe e janngede fewn ɗo wonande alqura almutamadun jannguɓe hunji anndi ñaawoje tajwid anndi makharij alhuruf anndi rasmul qur'an ɓeeɗo no ɓe woni e janngirde noon hannde ñentingol ɓe no ɓe janngiri no janngire noon kañum kadi haray ko ɗum woni ko ɗaɓɓaa ko mawadi'u ljahri wal israri bil qira'a nokkuuji ka feññinte e ka suuɗete jannde nden ko nokku hombo jannde feññinte ko nokku hombo kadi jannde suuɗete wa sunnatu woni sunna kon an yajhara aw an yujhira almusalli ko nde juulowo on feññinta jannde mum nden fi rak'atay assubuhi waljumu'ati ka darɗiɗi subaka e ka darɗe ɗiɗi juma wal ulayayni min almaghribi wal isha e darɗe ɗiɗi arne ɗen ka futuro
e arnɗen ɗiɗi kadi ka geeƴe wal iidayni e ka darɗiɗi iidije wal kusuufi e ka julde weñaango naange ma weñaango lewru wal istisqaa'i e julde yarninaango ɗiɗo fof on tigi feññine jannde nden ɗiɗi subakaaje ɗen ɗiɗi jumaaje ɗen aranɗen ɗiɗi ka futuro ɗiɗi arane ɗen ka geeƴe iidije ɗen ɗiɗi julde yarninaango julde weñaango e julde iidije ɗen wa yusirru fi dhuhri wal asri o suuɗa jannde makko nden kanko juuloo on ka julde fanan darɗe nayi non e ka alansara darɗe nayi non wa halisatil maghrib e tammere nden ka futuro wal ukhrayani min al isha e ka ɗiɗi sakkitirɗen ka geeƴe wa amma baqiyatu nawafili amma ko heddi kon e naafiloji ɗin fannahariyatu la jahara fiha naafilo ñalormayankojo on feññingol jande ala e mum wallayliyatu yukhayyaru fiha bayna aljahri wal israr naafilo jemmayankowo on tigi no suɓina e on naafire ɗon hakkunde feññingol jande nden e suuɗugol jande nden wal afdalu attawassut o ɓuri moƴƴude ko waɗugol hakkunde ɗon fayda haala no feññinde kono ala e townude ha tawa mo ɓattike mo nanayi ko woni janngude kon kono mo woɗtike nanata ɗum ɓuri moƴƴude marra fi hon ɗum hino dalili on marra rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam laylatan jemmare goo nelaɗo rewno bi abi bacrin takko aboubacre wa huwa yusallita e aboubacre no juulude yuhfidu sawtahu tawi mo lesɗinni hito makko ngo mo joltini ngo moƴƴi wa marra bi umara o rewoy kadi ka umar wa huwa yusallita e umar kadi no juulude rafi'an sawtahu emo tumde hito makko ngo moƴƴi dow alhamdulillahi rabbil alamin umar kañum samagal ala falamma ijtama'a indahu sanga kamɓe ɗiɗo noon ɓe tummodirono ka makko gaala o maaki ya aba bacrin ko an ya aboubacre marartu bika mi rewino takko ma mi rewno ka wonɗa ɗon wa anta tusallita hiɗa juulde tuhfidu sawtaka tawi ɗe cippini lesɗini hito ma ngo moƴƴi ɗe joltini hito ma ngo fa gaala on tuma aboubacre wi ya rasulallah ko an yonelaɗo allah kadi asma'tu man najaytu wallahi mi nani ni momi wonno e gundade on momi wonno e gundade on komi wolnima ko wonani hombo wonno e gundade allah nanano allah nanno on to maati wa galle umar nela kani umar kadi marartu bika wa anta tusalli mi rewno kamara tawiɗe juulude raafi an sawtaka tawiɗe towni hito ma ngo moƴƴi fa gaala umar wi ya rasulallah ko an yonelaɗo allah uɓidul wasnana wa atrudu cheytana mi findinayi ɗaaniɓe ɓen mi raɗo seytaneru nu sabu hito an ngon ɗum woni janngirɗo mi towna ɗanno fof koye finu kamɓe kadi ɓe mo ɓe rewa allah mi raɗo cheytane yiɗanante qur'an no jangge ko wonani qur'an no jangge wara weyi ko ɗum min mi towniri hito an ngon ɓeeɗo fof no jogii fandare moƴƴere ka fa qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam laɗo allah maaki ya aba bacre ko an yo aboubacre irfa min sawtika towni hito ma ngon chey an hunde ɓeydu volume on seeɗa ko galle omar o wiyani omar ihfid min sawtika chey an kadi ɗuytu hito ma ngon seeɗa ɗuytu volume on kadi seeɗa to o wi ha ko ɗum wasa o wi ko woni hakkude ɗon kon ko ɗum ɓuri moƴƴude rawahu ahmad wa abou daoud wa in nasiya si tawi on to yejjiti fa asarra fi mawdii ljahri o suuɗi nokku ka feññinteno en wino ka feññinteno toon ɗiɗije subaka ɗen e juma on e ɗiɗije arane ɗen ka futuro ɗiɗije arane ɗen ka geeƴe e iidije ɗen ɗiɗi e julde yarninangon e julde weñango wiiɗeɗo ko feññinteɗe ka tawi on ti yejjiti noon o suuɗi
imma o yeggita suuɗa darnde nden fof jande darnde nden fof ma yoga e jande nden ko jangete ko e nder darnde nden ma julde nden fof ɗe ɗiɗino darɗe ɗe ɗiɗino aw jahra ma o yeggita o feññina fi mawdi il israri nokku ka suuɗeteno e wiide ka suuɗeteɗon ko sakkitin nden ka futuro sakkitiɗen ɗiɗi ka geeƴe fana yalan sara si o yeggiti noon o feññini ɗon wi fala chey alayhi fuy fawakimo wa in tadakkara si o anditi asna qira'atihi bana alayha si o anditi e hakkude jande makko nden yo maho ɗon yo tokko ɗon mi mana joni imo julde no futuro o habbiri tun o fuɗɗike o waɗi ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tun waɗi yekko futuro mi wonno o anditi ɗon bana yo wi ɗon ihdina sirata almustaqim yo townu ɓorɗo ɗon na yo yiltito o fillito jande nde o falji o suuɗi nden no yoni kono noon mo hanno wolde ɗo kadi konti hani wadde mo hani sujjude si on tigi feññini ka suuɗete ara yo ɓeydi ko waɗi hito kon ko toowi ɗon kon ko ɓeydi ɗo yo sujjoy ɓaawo salminago si o suuɗi ka feññinteno o ɗuyti ɗon yo sujju so salminoya haala buyno e defte kutubul khilaf defte addoje luutondire ɗen yarli on tigi yondinora nden jande nde o falji ɗon ɓay joni ko feññinteno ɗum o yeggiti o suuɗi ɗum ɗon konti faljere o haykay ɗum ɗon fewu o fuɗɗitoyo ka fuɗɗode o janga jande sellunde nden ani harana faljere ka o waɗay ko o wiiɗo ko o maho ko ɓuri sellude kon ko o wiiɗo ko kono woodi wiiɓe ɗum to kadi alqira'atu halfa al imam jangugol ngol ɓaawo almami ɓaawojo on o jangugol ɓaawo almami makko on al aslu ko woni lasli kon anna salata wonde julde nden la tasihhu nde sellata illa bi qira'ati surati lfatihati si wona jangugol cottewol fatiha ngol ɗum won lasli on wonde julde sellata si tawi fatiha on jangaka darnde kala fi kulli rakatin kala dana min raka'ati alfardi wannafli immorde e darnde kala e darɗe julde farilla ma julɗe naafilo kama taqaddama won ɗum attori noon fi faraidi salah ka farillaji julde en wolno ɗum illa anna almamuma so wona tun ɓaawo ɓaawojo on tasqutu anhu qira'atu jangugol no fukko e makko mo honkane jangugol ngol wa yajibu alayhi alistima'u wal insatu fi salati aljahriya no waɗɗimo heɗagol jentito ka julde feññintede jande mum li qawlillahi ta'ala sabu daalol allah towɗo on o daali bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun si alqur'ana on jangama heɗe alqur'ana on heɗitemo jentito ɗonmo no gasa allah yurmina on yurmete no gasa on yurminte wa li qawli rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e sabu mako lalka o maaki ida kabbara al imamu fakabbiru wa ida qara'a fa ansitu si almami habbiri ono kadi habbire si o jangi jentite sahahu muslim imam muslim wi hadis on no selli mana mo ka sahih muslim wa ala hada ko e ɗum ɗo yuhman rondete hadis kan laaɗo maaki wi'ane laaɗo maaki ɗe fi hadis on sellugol makko ngol no lutodira moƴƴi man kana lahu imamun wono mari almami fa qira'atu l imami lahu qira'a jande almami nden wonanimo jande ay anna qira'ata al imami lahu qira'atun fi salati jahriya wonde jande almami nden wonande mo kanko ɓaawojo wonanimo jande ka julde feññintede jangugol muɗum wa amma salatu sirriya amma julde suuɗetede jande mum fal qira'atu fiha wajibatun ala al ma'mumi
janngugol e nder nden julde ɗon no waɗi ɓaawo jom ɓay o heɗaaki ko almaami woni e janngude o annda ko honto almaami woni e janngude mo bewi wakko kiɓori wa kada ko ni kadi tajibu alayhi alqira'atu fi salati jahriya ko wona noon kadi waɗɗori mo kanko ɓaawojo on janngugol e nder julde nde jande muɗum feññinte ida kana bi haythu la yatamakkanu min al-istima'i lil imam si tawi himo woni e nokku ka tawata o wawata heɗade ko almami o woni e janngude kon o jentaki ko julde feññintede jande mum almami ne feññinde kono mo woɗɗiti micro ji ala o jentaki idan yo janngo qala Abubakr ibn al-Arabi oɗo Abubakr ibn al-Arabi o ko honɗum jo koye madhabu mbo jeeya ko maliki an kawjo ko deftere honde o annduɗa nde o nde o walli fii ahkamul qur'an ko kanko walli fii nden noon o wi walladi nurajjihuhu komin jiccinta kon menen karama kojo kummalujo ni goy ko gando ni komin jiccinta kon wona soɓɓiɗa goɗo tum wiyaɗo no ñaami barabara haalina komin jiccinta kon de na sifa ɗum komin jiccinta kon wujuba alqira'ati ko waɗɗagol janngugol wonande ɓaawojo fi asrari ka suuɗete toon li umumi l akhbari sabu hunnugol habaruji ɗin kanlaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki ɗon la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab habaru no hunni amma al jahru amma siko feññingol ka almami feññinta jande mum ɗen fala sabila ila al qira'ati fihi haray laawol ala e janngugol wonande ɓaawojo ka almami feññinta ɗon li salasati awjuhi sabu geese tati ahaduhuma goɗɗo e ɗen ɗon geese annahu amalu ahli madinata wo yimɓe madina men ko noon gerdayno ko maliki an ko ƴettoydani maliki kisam wonde yimɓe madina ɗe men ko ɓe almami maliki wurno e mum ɓen ɗum ko ɓiɓɓe sahabaɓe e ɓiɓɓe taniraɓe sahabaɓe kamɓe ɓe janngata no ɓaawo almami maɓɓe si almami feññina jande nden الثاني يسد إمغون أنه حكم القرآن ودون نياور القرآن لنك الله ويتون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقد عضدته السنة بحديثين قوم سمبني بلدو نياور القرآن لن سمبني ده سنة لا دون سنة أن سمبني نياور القرآن لن حديث جديد أحدهما حديث عمران بن حسين حديث مو عمران بن حسين في اليوم قد علمت أن بعضكم خالجنيها نلماكي مي أندي قوي قدو إمودون جلو نري بودو نري أن فاتحة ما جندن قدو من بودو نري مو جنجي لغا مو جنجي لتو اختلاج أي التنازع لا والكسل ولا والبي والإبانتال الثاني حديث إمو قول صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا ستاي المامي أنجانجي ونون دئجي الثالث yeeso tamma gonɗo anndi ko geese tati o wino salasat awjuhi geese tati o jantike geese ɗiɗi yeeso arno gon ko o wi ko ɗum woni golle yimɓe madina ɓen yeeso ɗimo gon o wi ko ɗum woni ñaawore alqur'ana nden alqur'ana ñaawi ɗum sunnane laaɗo on sembiniri ɗum hadisaji ɗiɗi الثالث yeeso tammo gon الترجيح ko jiccingol أن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها wonde janngugol wondude almami ɓaawo janngudugol e almami laawol alanamo e ɗum ɗo tawana selli fa mata yaqraw jonno ko wonde o janngata yani ko hollata wonde
ɓaawo jangata si almami no feññinde yoni wiyen ɗanɗen ko fewno nde o jangata fayin jiila si innama yaqra fi saktati l imami si innama joni yo jangu fewno ko almami fankar deƴƴata ɗon ɓulna innen assukur la yalzamu l imam deƴƴitugol ngol waɗaki almam fa kayfa yurakkabu fardun ala ma laysa bi fardin o ko usulijo wono andi koyte usul kon tigi usuliyankoɓe ɓen ɓe kelɗi e no kelligo wallahu mustaan o wi ko honno aggirten farilla e huunde nde wona farilla ko honno montirten farilla on e huunde nde wona farilla kayre aslan nde wawi wonde ɓaawo mayre innen en o agga e farilla hoore ɗon sellata o wi la siyama ten tinno kadi wajadna e gonɗi en heeɓi wajhan yeeso gowlil qira'ati wonande janngugol fil jahri ka feññingol wa hiya qira'atu alqalbi bitadabburi ɗum le haray ko janngirgol ɓernde nden e taskagol wa tafakkur e miijitagol jooni o anndi ɗo o faalama jooni anilude wonde ɓaawo ɓaajo nayo janngu ɓaawo almami o fi hon ɗum sen inni ko o janngi o fewno ko almami deƴƴiti ɗon jooni deƴƴitugol ngo waɗɗaki almami si almami deƴƴitoyal noon nganndi haray o janngata te almami deƴƴitugol mo na farilla ko sawna deƴƴitugol almami ko farilla noon innen awa an kadi ɓaawo ɓaawajo ko farilla ka o deƴƴito an kadi ko ya janngo kono ɓay na farilla e makko kanko almami on deƴƴitugol mo wawi feƴƴude o gayna faatiha toon o watta ɗon goɗɗum ngoo idan haray an ɓaawo ɓaawajo on haray ko no janngirta o wi kono no jooni no waawi e wi'uɓe jooni janngugol makko ngol ko farilla ɓe inna kono awa ko honno watton ɗi hadisaji holluɗi wonde mo janngaali fatiha hara o mara julde o inni jooni innen awa jooni ɗo no hiɓɓindirten hakkunde muɗum innen si mo wondi almami ko yo janngiri ɓernde makko nden mo janngiri ɓernde haray kontama o janngi jooni janngol ɓernde nden ko taskagol miijitagol ma'anaji ko almami on woni e janngude kon ɓorde ka fatiha ko watto e horɗon o miijito moƴƴi tasko ɗum ɗon o wi wa hada nidamu lqur'ani wo ko ɗum ɗo woni juɓɓudi alqur'ana wal hadise on wa hifdu l ibarati e reenugol dewe ɗen wa muraati sunna e aynugol sunna on wa amalu bitarjih e gollitirgol jiccingol ngol intaha haala makko kan ko ɗo ka haaɗi wa hada ikhtiyaru zuhri wa ibnu lmubarak wa gawlu li malik wa ahmada wa ishaqa wa nasarahu wa rajjahu ibnu taymiya o wi ɗum ɗo ko wowla ɗo ko wonde ɓaawojo on si almami on suuɗa jannde mum nden ɓaawojo on no waɗɗi yo janngu si almami feññina jannde mum nden ɓaawojo on na yo janngu ko yo heɗo o wi imamu zuhri ko ɗum ɗo o suɓi abdoullah ibnu mubarak ko ɗum ɗo kadi suɓi ɗum ɗo ko konngol go e konngol imam malik ko konngol ko imam ahmad ko ɗum ɗo ni konngol mum goo ishaqa bun rahawayhi ma rahuya ko ɗum ɗo woni konngol makko ibnu taymiya sembiningol konngol ɗo moƴƴi wallitingol jicciningol kadi jooni o wolaari konngol luttuɓe ɓen wono abou hanifa so wonaami fa e soufiane thawri ɓeeɗo no yaari wonde naayo ɓaawojon janngu few woni almami feññina jannde mum nde woni o suuɗa jannde makko nde ɓe jogii batteeji maɓɓe ɗin koye ɓuri tuuginorde ko o hadis ɗo man kana lahu imamu fa qira'atul imami lahu qira'a imamu shafa'i e imam ahmad ko ɓuri lollude kon konngol makko kanko imam ahmad ngal waddi ɗo konngol imam ahmad qimmol kono ko ɓuri lollude kon konngol imam ahmad e riwaya goɗɗo gol ko imam malik ko wonde no waɗɗi ɓaawojon yo janngu woni almami on feññina jannde mum woni o suuɗa jannde makko nde hadis ɓe jogii hadis o no jogii doole hadis ubad ibnu samit radiallahu taala anhu ñande goo nelaaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki ɓaawo gayni julde o wi laallakum tagra'una halfa imamikum no gasa haray wonno onon o janngay ɓaawo almami moɗon ka qaalu nam
ɓeyni hi en janga reɓawal maɓe o wi la tafalu tan waɗu dey illa bi fatihati l kitabi so wona fatiha o pet onon tun jangoto ka o wi ɗo oɗo khalajaniha aw mali unasa'u fi lqur'an meɗen poɗodirede mbiɗo poɗodire alqur'an ɗum ko holli ɓe janngayno jande towunde so tawi neɗa ɗum nandi ko ɓe woni janngude kon o anndi ɗum ngol townugol ɗon haa tawa a nani nayi wonɓe takko ma ɓen ɗum ɗon haana anga ɓaawojo naanden jande ɗon kono a sonta ko hara ko wonkima kin tumnanata ko janngata kon ko ngol sontagol ɗon wona e wolere si wiyama yo ɓaawojo janngu hara ko nden jande ɗon wala kulli masala ko masala khilafiya ijtihadiya nde wonno dalliji ɗin waɗi ta'arud ko honde watta ijtihad ijtihadu ko hunde ɗaɓɓande kono no woodi e nokkeli ka tawata ɗo no gaso waɗade no woodi nokkeli gasa ko waɗade few si tawi daliji no laaɓi pos no feeñi ɗo ijtihadu ala nas ijtihadu ko wonta ko so tawi dalil ala few hunde yani e yiyanalde dalil naka qur'an wonaka sunnalaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonaka golle sahabaɓe ɗo haray ɓay en accitirtani hunde harande heɓani ñawore joni ko onno heɓirantende ñawore hanay ko qiyas ko eɓɓidirgol joni haray ko yen ndaaru e nder ñawoje ɗe ƴi'al ari e muɗum dalli ari e muɗum ndaren ko hon e ɗen ñawoje ndeɗo ñawore nde heɓanali dalil ɓuri nandude nde tan no ɓuri nandude e mum wo mbakkidiren ɗon innen ko nanduɗi wiridata ijtihad no ara kadi si tawi daliji ɗin ɗuuɗi ko feeñi e majji kon no luutodiri taɓa joni ka nandingol ñawore nde en heɓanali dalil nandingol nde e ñawoje goo marɗe dalil en luutodiray ɗon mi aroya min nde ɗo ñawore ɗo ko ndeɗa nde nandi an wiya o woye na nden ɗon nde nandi ko ndeɗa tawa noon ko nden ñawore ɗo e nde ñawreɗa no serti andi an ka naɓirɗa ɗon e min kam mi naɓiri ɗon résultat on woni ta gooto ko ɗum addi luutude hakkude fuga hen gon sengo ɗon ɓuuɗi tawa ko noon kaka qiyas imma ka istikhraj l illa hal illa qasira aw mutaaddiya ida kanat mutaaddiya ala ayi asli tataadda ɗon aray luutodirgol moƴƴino so ndaari jooni misal tun ɗon illatu riba jooni ndarɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o toɗɗike piiji jeego o wi ɗiɗo piiji jeego ribano e mum ma'ana ribano e muɗum si on wattitay hakkunde noone gooto sensiday hakkunde noone gooto e ɗiɗo noone e noone gooto ko yo wonu har no fota ter wona kadi junngo e junngo si tawi ko noone goo e noone oya wonɗon e wattude hakkunde muɗum sippinirde ko yo wonu junngo e junngo no waawi ɓurdugol o linti o inni aldahabu walfiddatu walburru walshairu walmilhu waltamru piiji jeego ɓeyna usulu riba joni noon papa ɗiɗo kan haala ala wonde ɗiɗo riba no doga e muɗum sa wattiti kanŋe e kanŋe a ɓurdindini riba naati a watti kanŋe e kanŋe a jonni oya woni neeɓi kanko o jonni toyima riba waɗi kono siko kaalis e kaalis kono siko ngawri e ngawri kono siko muutiri e muutiri kono siko lanɗan e lanɗan kono siko tamaro e tamaro joni noon yalli ko ɗiɗo tun riba natta e muɗum ka sen ndaari en tawa no woodi goɗɗi goo kadi kanji e ɗiɗo koɗi guutu ɗo ɓe ndaari ɓe luutodiri ka ella few imamu shafai ndaari yontenen ka kanŋe e kaalisi ɗiɗo ɗiɗi ɓe anndi ko gootum ko tawde ko kanji woni coggu piiji ɗi lithamaniya wal wasne ko peeseteeɗi ko kanji kadi woni hoore manankun capital on wano
Abu Hanifa Shafi'i Ahmad kamɓe ko ɗum ɗo ɓe yaari Imam Malik wi ɗiɗo waɗi si tawi riba no e majji ko tawde ko kanji woni asman ko kanji woni ƴiyamul mutlafat ɓe mana ko kanji ittete sa kala ko falɗa sodude e piiji ɗin fof ko sa heeɓi ɗiɗo a itta heeɓa piiji ɗin fof siko toolu falɗa siko ciment siko leydi siko auto siko avion siko ko falɗa o ko kanji kadi woni ko yoɓitirte piiji bonnaɗi ɗi so tawi goɗɗum bonnama ko lante ene coggu ɗum ɗo e kanŋe ma kalis ma ko lontide kon e kaydiji meɗen mbuuɗi wiyeteɗe mbuuɗi ko wiyetake ɗum ɗo e coggu ɗum ɗo a bonni otowa goɗɗo coggu ɗum ɗo ko kilo jelu maaro ma ko tooluji jelu ma ko métre ko terenji jelu kanko o wi ko ɓay kanji ɗon ɗiɗi ko kanji woni ko soodirte piiji ɗin ko kanji woni kadi ko qimdete e muɗum fi yoɓutugol piiji bonnaɗi ɗin fan ɗon ɓe woɗɗo dal ɗon ko foti joni ɓe ardi a piiji nayi luttuɗi ɗum woni alqam wa shair wa tamru wal milh ɗiɗo piiji nayi ɗiɗo piiji nayi noon ko ñaameteɗi kono hiɗi setti noone ñaamugol ngol alqamhu shair ɗiɗo ɗiɗi ko defeteɗi si ñaame ko ɗi gurda yewto hoore muɗum tawa fayda ɗawa ñamgol ɗi noon duuɓi tamru on koko tettete ñaame wona ko defete kono kañum kadi no wawi wuurude e dumunne milh milh on wona wuurata ko kañum tun kono wuurata ko e ɓaawa mum joni noon ɓe ndaari piiji goɗɗi goo ɓe inni jooni wano e ɗamhu on kañum e sha'ir on ndaaren kala gabbe ɗe tawata no waawi defeede ñaame no waawi wuuraade kañum e ɗum ɗo ko gootum ka milh ɗum ɗo woni tawabil yani ko moƴƴinirte maafe konko tawata yondinataake maafe moƴƴata si ɗum ɗon tawaka awa ɗum ɗum kadi kala ko élément e ɗum ɗon wattiden e milh o almuhim ɓen ɗon ɓe imam Abu Hanifa no yaari noon fii yaltinogol ella on fii no tokkindira ɗumɗa e ɗumɗa eno imam Malik yiiri noon naa gootum ko noon imam Shafi'i ko noon imam Ahmad ɗum ɗo ko misal tumi faala on addante wonde si tawi en heɓi huunde nde falɗen ande ñaawore muɗum en yiyaali ƴiyal muɗum ka Qur'ana en yiyaali ƴiyal mum ka sunna ko beele heɓanen ɗum ñaawoore ɓay lutta wonde ɗon yimɓe gollitiraali yimɓe ndowa gollitirde ɓe heɓaani annda no dagima no harmi ɗon yimɓe ɓe luutude karama ko ɓe luutuda e ɗon pellet ko noon si daliji ɗin ari luutodirgol joni won ɗo hadisaji goɗɗi go ari holli en wonde mo janngani fatiha ala julde hadisaji holli wonde si ka ɓaawojo si almami jannganima ɗum ɗon alhamdulillah no yone ko honno mum ƴetteten ɗo kadi luutan ala hakkunde muɗum almuhim hulasa ko woni e mum kon fi janngugol ɓaawojo on so heɓi corfunno janngira almami deƴƴiti yo janngu so heɓani corfunno janngira yo jento julde makko nden bonaɗi kono so janngi ko ɗum ɓuri moƴƴude idan tawaqqafuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi amin woɓɓe lanndi ɗo so tawi goɗɗo jombi sonnajo ɓe wondi dumunne juutuɗo gorko on no falam accide sonnajo on kono gorko on no ñawɗi sonnajo on e jawdi sonnajo on hay teŋe ko hiwrino kon
ko tagi sonnajo ko sonnajo hen daki hara ko honno ɓe warrata nam no sella ka o accitamo fii mo ñawlimo mahi mo ñawli tege o ɗon ɗum haɗata o accitamo kono noon yo anndu obligatoire ko ɓe o yoɓa ɗum noon ko honto yoɓata ko ɗo ka ko to ko goɗɗum e mum mo duwa kadi jogeede e joge bonɗe haa o yoɓa ɗo ko ñawli sonnajo on kon tege on wo jawdi makko ndiya laaɓuɗi feere o kono ɗum ɗon kalatamo bonnata haqqe makko on fi accitugol allah no jonni mo haqqe wonde so tawi o tawi oɗo sonnaji so wonde makko ko lorra tun o heɓata juuɗe makko yo accita fii mo ñawli sonnajo on ɗum bonnata on haqqe ɗon kono noon ko kankade bonnata haqqe sonnajo ko jawdi ndi bonnitake ni to woɓɓe landi o si aaden foppike awra mum si tawi bonnayi salligi makko on si tawi on tigi foppori awra mum on newre junngo ngon ma nder kolli ɗin ɗo tawan heedode ala kadi hakkunde newre junngo ngon e awra makko na e hoore coñci ko direct tawa kadi ko hoore awra on o meemi wona bindere nden ley si o waɗi ɗum ɗo imam malik Shafii e Ahmad ɓeɗo almami ɓe tato ɓeyni haray salligi on boni sabuna ko madinna lishahwa ko nokku ka tawata no gasa ka memmini faale tunazzalu lmadinna manzilat alhaqiqa fi badi almawatin tunazzalu lmadinna manzilat alhaqiqa fi badi almawatin wonde tama'uji ɗin no cippine place pellettiji ɗin ɓeɗo ɓe dallinori kanelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maki man massa farjahu falyatawadda o memi farji muɗum yo salligo nokku o yo man massa zakara falyatawadda hadith busra imam abu hanifa e badu ahli l iraq ɓeeɗo yi'i wonde memugol awra muɗum bonnata salligi few noon tigi memiri o ɓe dallinori hadis talha wonde laaɗo mene sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maaki wonande landinoɗo mo ene nelaaɗo mo memi awra muɗum no salligi ara salligi on boni laaɗo maaki hal huwa illa budu minka ɗum wona teral jeyaɗe terema manam ko fameten ɗon wonde ɗum ɗon memugol awra muɗum e memugol howru muɗum e memugol nowru muɗum fof ko gootu ko teral e teral ma ko huyre e kucce ma ɓay memugol ko lutti kon fof e terɗen e kucce on tigi ɗen fof ɗum ɗon bonnata a waɗa kadi bonnata kono almuhaqiqun rajjahu hadith busra seɗoɓe sendidira guɓe e condi ɓen ɗaɓɓitoɓe ha yitoya ko woni tigi tigi nendi kon wiƴƴito suuta siiwa ha yaltinana en ko laaɓi kon poy 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 ko rafina ha moƴƴi kon ɓe wi ko hadis busra on ko on ɓuri sellude ko on haana gollitirede ɗum woni mo memi farji mum on tuuba mum ban sawru mum ndun aray salligi makko on boni waɗi on ɗon hadis addu ñawore heyre o to a dal ñawore heyre kadi ihtiyat o rentagol ngol ko wiwgol si on tigi memi tuuba mum ban yo salligoyo o salliga hara waɗɗaki mo salligagol no ɓuri moƴƴude tawa no jakano waɗinomo innen taw salligo probléme ala nam sonnajo on kadi siko hoore o memi bonnata kono so naɓi jungon hakkude toon imam malik kañum e imam ahmad ɓe wi in altafat fa alayhi l wudu so o naadi jungo nder toon hakkude toon aray o bonni salligi makko kankadi joni masaba joni o kankadi waɗgol jungo nder toon ko madinna memmingol faale makko wana woni gorko memugol hoore nden ɗa ko madinna memmingol faale makko hoore farji sonnajo on no nandi e bindere
sawru gorko ɗin ɗo bonnata si tawi ko boobo on tigi memi awra muɗum ɗum ɗo bonnata salliji ɗum ɗo fof ko si ko awra on tigi malikankoɓe ɓen ɓe jalni ɗon ɓe naw si tawi awra on taƴi futtoyi to on tigi ƴetti addi o monti kadi ɗon ɗon haara e bonnata si tawi ko awra no signe on tigi si tawi awra on futtoyi to arana fi salligi wona nam oɓe lannitiɗon jooni ka wiiɗen jooni si on tino janngude o hawri e aaya ka yurmede fi yurmede wowla o toragol Allah yurmede so o rewi aaya ka fi lette wowla o moolagol Allah letteɗe si tawi on tigi townama si o jolnayi ko ɓuri moƴƴude yo jolnu kono noon so townina ella teni ko almami so townina ella ɓuri moƴƴude ko yo jolti tentini si tawi yimɓe ɓe wowta ɗum ɓe annda ɗum nam nam goɗɗo wiiɗo imo yiɗimi fi Allah min kam yiɗimo fi Allah yo Allah yiɗu en fof sarki Allah o yiɗiri min o yo Allah yiɗimo ɓuri ɗum hawtame ka aljanna ɓurɗo towde place ka ɓe yiɗniɓe sabu Allah ɓe wonoyta ɗon o joni noon mo faala yaade janngoygol kono mawɓe makko ɓen wo ɓe wonuga ɓe wallidira ɓe yaara mbadina ɓe arta ko honno ara wiiɗe sellata yahugol ɗaɓɓugol gandal on tino mari mawɓe makko ɓe newnanali mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yilti goɗɗo fof ko to jihaadi tawi mo haa toon jille on to maati e militaire mo haa toon jini e walliteede mo haa toon jini e soldat buy kono ɗum e ɗum muɗum ɓay o landike oya ene hayyum walidaka yumma ɓe ma no wuuri oyni o wi honno accirɗaɓe o yimi accude ɓe wullude nani komi wi toon kon hawranaɓe oyno yilto yanganɗaɓe haa ɓe jala wona wullinirɗaɓe noon nokko o wi fa fihima fa jahidi yahu jihaadi ma on ko yanganagol ɓe ko yo eto o jeeja ɓe convainca ɓe si tawi woni nanayeɓe yimɓe wakkiliɓe yaade madina ɓe heɓa ɗuma ɓe tettomo o yaha o janngoya yo eto haw convainca ɓe si tawi ɓe jaɓanali mo few yo jooɗo tan o eto o jannga ɗo seeɗa 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 ɗo kadi no heɓo seeɗa ko woni tun wawata wa so tawi on tigi weddani ɗum ɗon tun kono no heɓora seeɗa seeɗa de nan laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal voilà o wi woɓɓe wi ɗo no yeddodirama innama woɓɓe inni nangue ngen ala kañum e yahude ko leydi ni woni yahude taaro ara rewat nangue ngen taaro fewndo nangue ngen joni noon ko honno faamirten ngol konngol ɓen ɗon woni nangue ala e yaade ko leydi ni woni e yaade ko honno faamirten ɗum ɗon e hiwar yewtere wannon nden hakkude namrud e annabi ibrahim alayhi salam ka o wi inna allaha ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib fa buhita alladi kafar wallahu la yahdi alqawma alzalimin Allah no addirde nangue mungen ka funnangue awa an kadi ɓay sa wi ko Allah an kadi addiri nangue ka hirnangue yiltiti joni yiltiti muran ɗum o wawani joni ɗo ko holli ɓay Allah no addirde nangue ka funnangue ɓe mana ko nangue woni arde feƴƴa yaha mutoya ara kadi yaha mutoya leydi ndi no dari o wi ko honno waten hawtirde hakkude ɗum ɗo taardu ala ɓuɓɓonira few fi wonde Allah no addide nangue ka funnangue tindina wonde ko nangue woni arde fi honɗum ko en no wawɗen noon ka leydi ɗo no wayi wasi nangue ko nangue woni arande yurnague ka funnangue ka ko noon wani fi kala ko enen woni e yahude tawa nangue ngue kono no wasi ko nangue woni e arde wala kullin ɗo e yewtere annabi ibrahima nden ko o yewti kon ko kanko imo wuuri ka hoore leydi ɗo
no nangen woni e ardande mo noon kanko e mo felliti wonde Allah no ƴettude nangen ka funnaange addanaɓa ka hirnaange kadi holla wonde annabi Ibrahim ko wahayu ko ka deftere makko defte ko sufu Ibrahima ko ton o tippi o wowli ko o wowli ɗo wonde ko nadar kono ndaari noon waagi on ɗo nangen ko nangen woni arde en ɗo so tawina science on holluno tajribaji ɗin mi wiyano ko nangen woni arde yaha ga muta ara kadi aroya muta kono andama ɗo andi wonde yewtoɓe ɓe yewtire alhaali wonɗo on selon no wonira noon selon no yimɓe famiri noon so en daari joni wondaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e misal tun fino andiren wonde sharia on wonde no yewta tawana farna igrar na qirragol kono ɓay ko noon wa'a sifora no wa'ira noon laɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maki tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fa bi zati din taribat yadak o wi ko ɗoppiñe mana o wi ali joni awa ɗiɗo gotum ɓe o rerɗinali en e ɗi fof majji ɗi nayi noon ko e gotum o reɗni kono ɓay yimɓe ɓen alhaali yimɓe ɓen ko ɓe darata fi resgo sonnajo ko woɓɓe ko ɗa darita woɓɓe ko ɗa darita woɓɓe ɗa darita woɓɓe ɗa darita selon yimɓe ɓen o wi ko ni sonnajo ko sabu ɗiɗo nayi resirte a faami ɗo ko selon yimɓe ɓen no alhaali yimɓe wayi noon wona wonde makko igrar wonde hara ɗum ɗon no sellima sella ɓe gadi nadar no sellima sella ma ko noon hani ma na noon haniri wonde sharia o no arda wowlira noon idan ɗo ɗum ɗo holla wonde ko nangen woni e doggude alqur'ana wi kadi washamsu tajri li mustaqarrin laha o aya ɗo ɓuri laaɓude e o aya e hiwar on to nangen no dogude kange ñiimi ɗon istagarra ko kange woni ɗon ko ɗon nge woni turnude kono nayo nge sorto ɗon nge yahani nge aroya wan joni o montoɗo ɓe montoɗo no dogude ka nge sortade ka junngo yaha to aroya non مطلع الشمس ɗum ɗo fof o matla e maghrib enen ko ɗon ni matla yani ko ka nangue yaltiranta en ɗon ɗon ni matla shams kangue wirnoranta en ɗon ko ɗon ni maghrib kono ɗum ɗo holla wonde holla nangue ngen kañum ko honno nge woniri kono joni majmu nangue ngen e leydi ndin ga no woniri noon no woodi kangue woni e yaltirande en no woodi kangue woni e mutirande joni noon ko enen woni e yaade ka kangue woni e yaade ɗum no wowlaka no fi ayan wowlani fi ɗum ɗo nam goɗɗo yiwo o foduno Allah wonde si o heɓi bac o yahay o janngoye alqur'an o heɓi bac noon o yahaade o janngoye alqur'an honno fawima hono waɗi o janngoye alqur'an o gayni université o heɓi bac haa o gayni université o yahaade o janngoye qur'an yo janngo qur'an aw hay so o yahaali nokku ngo yo janngo qur'ana ga so wonaa ɗum mo fodi fodore o hunnaali fodore nden haara ne waawi mo wondi hunnaali ko wondani kon ko waɗi kafaratu yami yo waɗu kafara wondore ko on ɗum nam waɗugol balɗe tati ñammingo miskiɓe sappo ma holtinaɓe ma wara balɗe tati rinɗingol yette sojo ala toon ɗiɗo ko tartib ka ko tahyir sinama tahyir ko honɗe majji woni tahyir idan hakko ɗo ɗiɗo fi rinɗingo ano fi kafaratul yamin kafara wondore so on tigi wondi waɗay goɗɗum o waɗo yaali ma o wondi o watta hunde tun o waɗi nde o yani e wondore makko nde ma o fodi o waɗay o hunnaali ko gootum o fodi waɗay hunnaali emo wondi waɗay hunnaali ko gootum joni
piiji tati no toon ɗin ɗon ko a suɓina ƴettu ko ɓuran ma o ko si ɗin ɗon tati a ronkiiɗi noon si yahanana e ɓum na ɗin ɗon piiji nayi non fof ko a suɓinaaɗo ɗi piiji ɗi suɓinoɗaa ɗin tati yo a waɗi ko ɓuran ma ko ƴettuɗaa ɗon wono fota ko rinɗingol yette sojo on e ñammingol miskimɓe ma ñammingol miskimɓe sappo ma holtingol miskimɓe sappo ɗiɗo tati ƴettu ko ɓuran ma o ko si a ronki ɗiɗo tati noon few ɗiɗo a heɓaali ɗi fes on tumati wiya noon yiya hawru balɗe tati kono yimɓe ɓuri sikka ɗin ɗon nayi noon ko ɓuran ma o mana rinɗingol daande ma ñammingol miskimɓe sappo ma holtingol miskimɓe sappo ma hawrugol balɗe tati ɗon ɗi fof ko ɓuran ma o ya ƴettu ko ɗum wata hara mo wawi ɗiɗa kono acca ɗon ko ƴettu e hawrugol ngol la on tigi hoori o tawi o wawata ñamminde ɓay ɗon ɗin ɗon ɗiɗa tati ɗi on tigi suɓina ko ɓuri hoyɗi e majji ko ñammingol miskimɓe sappo ka sinda ɗum edi rinɗingol daande no gasa daande nden ƴetta e 5 millions si feƴƴi e ñammingol miskimɓe sappo haray ko ɓuri heed ɗon fof gitagol kadi e ɗin ɗon tati ko holtingol ɓe sappo ko koltu ngun ko taw hara ko holtinɗama ko mo wawi juulide julde nde sella mana tuuba e doloke no wawi monti panti hum kañum e débarder hum yoni ko koltu si tawi ko gorko holtinta siko debbo ko dir wa himar ko jilbabu e tiggare ɗon mbiɗo andi on tigi ko worɓe ɓen holtinoyta joni noon si feƴƴoyde noon tumata yarin ɗingol ngol si ɗum noon fof ponti heɓalɗi noon fof on tumata hoora balɗe tati nam haray ko ɗum oɗo o fotuɗo Allah ɗo janngogol o janngaali yo rinɗi nani yo waɗu kafartu yamin oɓe lanndi wo so tawi sonnaajo no waawi townugol hitomum ngol ka jannde simo juulude si ko kanko julnata hana mo julnude woɓɓe sonnaaɓe mo waawi townude fi yo ɓe nanu so tawi ko ka feññinte si tawi kanko tun woni e juulude ko ɓuri moƴƴude kanko na yo feññi affaire sonnaaɓe ɓen koko suuɗi ko suuɗugol ngol ko ɗon woni sutura on wona noon wasa tawi haray no harmi ka o feññinata en tiri so tawi hara gorko heɗaki mo hito ngon ma hito makko ngon poɗata awa ɓerɗe yette soɓɓe ɓen e makko ɓe lanndi mo salligi kaagayni memi ɓanndu sonnaajo wona finndingol mo ni ara sonnaajo makko ɓe wi kam memugol sonnaajo on gorko e sonnaajo memondirgol ma goɗɗo e maɓɓe memugol oya tawa hino on tigi no salligi no waɗi nooneeji no waawi hara on tigi anni memugol mo tawa kadi ko o memirimo ko fii o dakmito e ɓanndu makko ndun si ko ɗum ɗo woni faandare makko nden ko imma on dakamme mo faalano o heɓa o mema tun tawa op eman on ta nangi no waawi o mema tawa mo faalano heɓde dakamɓe kono ronka waawa ko ɓanndu gorko o memi ka tayib no waawi hara memormo o anniyano ko wikke tun tak tawa annda ko debbo o yeƴƴito tun tawa jaa ko debbo o memi no waawi ɗum noon tawa o anniyanoki memugol wikke tun na o anniyanoki memugol tun takko yo anndu debbo on tun pop yiite gen huɓɓa si on tigi annike heɓugol dakamme debbo on ko ɗum o memirimo o memi o heeɓi dakamme on ɗo kam no fottana hakkunde imamu Shafii imam Malik imam Ahmad la taba ɓeeɗo haray no fottana wonde salligi makko on boni si tawi mema ɗon kadi kañum kadi heeɓi on faale ɗon haray on ɗon kadi salligi makko on boni si tawi on tigi o anniyanoki memugol few memoroymo kadi o heɓalda kamɓe few no fottana salligi o bonani few kono ɗum ɗo fof na e hoore coñci hara ko ɓanndu e ɓanndu guringin e guringin soko hoore coñci bonnata ɗum tan hulo noon ƴawaɓe ɗo taxi ɗo dire ton e ustad en potte to seeɗa e dire ton ɗumanne tawi ko coñci e coñci bonnata
si tawi awa kuranji ɗi masali si tawi on tigi o anniyanoki memugol memoroymo kono daka me heɓi fotanimo moƴƴi ɗon kadi salligi boni himo annino anni o memi fii o dakmito e makko o memi kono daka me heɓaki ko ɓuri jiccinde kon haray ɗon kadi salligi on boni ɗiɗi ɗa salligi ɗiɗi ɗa salligi aray boni ɗiɗi ɗa hara salligi on bonani mi mana si on tigi o anniyanoki o heɓali dakamɓe haray salligi on bonani ɗonno bil ittifaq o anniyanoki o heɓi dakamɓe ko selli kon salligi on boni o annino heɓugol dakamɓe o heɓi salligi on boni bil ittifaq o annike memugol ngol o memi o heɓali dakamɓe ko selli kon salligi on boni ɗiɗi fottadi e muɗum hakkude ɓeeɗa tato ɗiɗi luutodiraɗi imamu Shafi'i kañum kanko memugol sonnajo no on tigi memirimo wo kanko salligi on boni no memirimo wo yeggituru ndu Abu Hanifa no o memirimo wo sinara ko ka daɗɗudi o memimo salligi on bonata ko Imam Malik Imam Ahmad waɗi o détail ɗa min faljinani kono ko ɓuri jiccinde kon ko wonde so o annike dakmitagol e makko o memimo o heeɓi dakamme salligi on boni amma si tuwano o findini tum ɓeygu makko nano ko fiwi o finu tum imo juula non bonata salligi madame o heɓal dakamme so tawi o memi tum courant ji ɗi maasi ɗon aray kanko de fewre makko ko heeɓi kon ɓanina sallah sallam an salligo tun hawgane o lumno sonnaɓe makko ɓe o yaha o juulira o salligi ɗon kono o lunnoraɗo ɗon fi heɓgol dakamme makko nan laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal